Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese mukunda kandi mukurikira BizTime TV. Ikaze mu makuru y'uyu munsi ngiye kuyabagezaho. Ndi Grace Iratubona. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Rwanda na Katari byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'umutekano. Naho Rusizi umwarimu yarumye umugore w'ugutwi. Ni mu gihe kandi mu karere ka Gasabo gaze yaturitse inzu yarituwemo irakongoka. Hanze y'u Rwanda muri Mexique umugore yataye muri yombi ku munsi w'ubukwe bwe. Ni mu gihe kandi indege ya sosiyete ya Ethiopia yangiwe kwinjira mu kirere cya Somalia. Ikaze ku buryo burambuye. U Rwanda na Katari byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu rwego rw'ibijyanye n'umutekano. Guhera tariki 16 Mutarama 2023, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Alfred Gasana n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP Felix Namuhoranye bari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 mu gihugu cya Katari rugamije gushimangira ubufatanye mu bijyanye n'umutekano n'iyubahirizwa ry'amategeko hagati y'ibihugu byombi. Tariki 17 Mutarama, Minisitiri Gasana mugenzi we wa Katari Sheikh Khalifa bin Hamadi bakurikiranye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano y'ubufatanye yasinywe hagati y'impande zombi. Aya masezerano yagamije gutangiza ubufatanye mu by'umutekano hagati y'inzego zombi. Ni amasezerano y'ubufatanye yitezweho gukorera hamwe nk'ibihugu byombi mu bijyanye n'umutekano no kurwanya ibyaha birimo iterabwoba, ibyaha byambukiranya imipaka, icuruzwa ry'abantu no gukwirakwizwa kw'ibiyobyabwenge, ubucuruzi bw'intwaro z'amasasu, ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, ruswa n'ibindi. Naho mu karere ka Rusizi umugabo yarumye umugore we ugutwi. Uyu mugabo witwa Shema w'imyaka 34 wigisha muri JS Ntura yarumye umugore we w'imyaka 30 ugutwi amushinja kumuca inyuma. Umugore warumwe ugutwi nawe ni umukozi mu rwunge rw'amashuri rwa Giheke. Umwe mu baturanyi b'uyu muryango yabwiye Umuseke ko batunguwe n'urwo rugomo kuko batakekaga ko urugo rw'abo barezi ruri mu zibanye nabi. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr Kibiriga Aniseti yabwiye Imvaho Nshya ko kuba abakoze uru rugomo barungiwe mu muryango nk'ubuyobozi bwo mu karere batamenye ibibazo rufite. Yongeyeho kandi ko bibabaje ko nk'abarezi bagatanze urugero rw'imibanire myiza ari bo bahinduka bagakora urugomo. Uru rugomo rwabaye mu gitondo cyo ku cyumweru tariki 14 Mutarama 2024. Naho mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Musesero umudugudu wa Majyambere habereye impanuka ya gaze yaturitse inzu yarituwemo na Kabagwire Clarissa irakongoka hangirika ibintu bifite agaciro gasaga miliyoni 3,800. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Rutikanga Boniface yatangarije Kigali Today ko iyi mpanuka yabaye kuwa gatatu tariki 17 Mutarama 2024 aho gaze yaturitse ubwo bari bayitetseho. Inzu y'uwitwa Kubwimana Marite yakodeshwaga na Kabagwire Clarissa irangirika ndetse n'ibikoresho byari birimo, gusa ku bw'amahirwe ntawe yahitanye ngo hasiga ubuzima. ASP Rutikanga avuga ko inzu yahiye nta bwishingizi yari ifite bw'inkongi ku buryo nyuma y'impanuka sosiyete y'ubwishingizi yamwishyura ibyangiritse. Twerekeje hanze y'u Rwanda, umugore wo muri Mexique uzwi ku mazina ya Nancy yatawe muri yombi habura akanya gato ngo asezerane. Uwari ugiye kuba umugabo we bikekwa ko ari umwicanyi ubihemberwa wahawe akazi n'agatsiko k'abagizi ba nabi gacuruza ibiyobyabwenge yabashije gutoroka polisi aho kugeza n'ubu bagishakishwa. Ku munsi w'ubukwe bwe Nancy nibwo yatawe muri yombi mu gihe yari asohotse mu modoka yamugejeje ku rusengero yagombaga gusezeraniramo. Uyu mugore washinjwaga icyaha cy'uburiganya yari agiye gushyingiranwa n'umugabo witwa Clement Madiola, umwicanyi ubihemberwa wahawe akazi n'agatsiko k'abagizi ba nabi bacuruza ibiyobyabwenge. Uwo mugabo ngo ntiyigeze agera ku rusengero, ari nabyo byatumye abasha gutoroka polisi ku munota wa nyuma. Nyuma y'uko umugore atabwa muri yombi, ibirori byo gusezerana byahise bihagarara. Ibitangazamakuru byo muri Mexique byatangaje ko abari batumiwe bahise bikubura bava kuri urwo rusengero. Uretse umugeni, abandi 7 mu bari bamuherekeje nabo batawe muri yombi. Polisi yatanze isezerano ko uzabafasha gutanga amakuru y'aho umugabo aherereye azahabwa 15,000 by'amayero. Muri Somalia ho sosiyete ya Ethiopia Airlines yangiye kwinjira mu kirere cya Somalia kuwa gatatu aho bivuga ko nta ruhushya rukwiye yari ifite. Iyo ndege yari itwaye n'itsinda ry'abayobozi bakuru ba Ethiopia bari berekeje ahitwa Hargeisa mu murwa mukuru wa Somaliland nk'uko The East Africans yabitangaje. Urwego rushinzwe indege za gisivili muri Somalia rwatangaje ko rwategetse indege gusubira inyuma bitewe n'uko nta burenganzira yari ifite bwo gukoresha ikirere cya Somalia. Ibibaye nyuma y'amakimbirane ya Somalia na Ethiopia yakuruwe n'uko ubutegetsi bwa Addis Abeba bwasinyanye amasezerano na Somaliland abushoboza gukora ku nyanja itukura. Amakuru yo hanze reka tuyasoreze mu Bwongereza aho abagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza tariki 17 Mutarama 2024 bongeye gutora gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Muri itora ryakozwe n'abagize inteko 320 batoye bemereye
gahunda abandi 276 biganjemo abo mu ishyaka Leba ritavuga rumwe na guverinoma barayanga. Iyi gahunda ishingiye ku masezerano avuguruye guverinoma y'Ubwongereza yagiranye n'iy'u Rwanda tariki ya 5 Ukuboza 2023 nyuma y'icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyavugaga ko idakurikije amategeko. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yatangaje ko ivugurura yakoze muri aya masezerano izatuma u Rwanda rudakomeza gufatwa nk'igihugu kidatekanye kubimukira. Mu gihe Sanaki yarategereje ko abandi bashinga amategeko batora iyi gahunda, abakomeye mu ishyaka rya Conservateur abereye umunyamuryango barimo abari abayobozi bakuru bungirije Lee Anderson na Brendan Clark-Smith batangaje beruye ko batayishyigikiye. Anderson na Smith bagaragaza ko impamvu badashyigikiye iyi gahunda ari uko guverinoma y'Ubwongereza izashoramo amafaranga menshi, bityo ko bashyigikiye umushinga witwa Kashi wateguwe na Robert wabaye minisitiri ushinzwe abimukira. Ndabashimiye mwese twabanye mu makuru y'uyu munsi. Ibiganiro bya Best Time TV byo nagahoraho. Nge twabanye ndi Grace Iratubona, mugire ibihe byiza.